birarangiye reka mvugire data wo mu ijuru wangiriye neza kuyibona nukwezwa n'amaraso ya Yesu kuyibona mesikasha de talarizala sasa oberiza invitation ya Yesu ayiwe kuyibona nukwezwa n'amaraso ya Yesu. Yesu iyo nguma mu bibogobogo Timoteyo yari kwiga gute Pendeze yari kwiga gute Joy Gadiyani oya masana mumbabarire fata iki giseke mumbabarire muze mumbabarire yamafata igiseke cyuzuye mwiki so sinyama yabashore marayika aramuteresha nimuzamure bikaze abakiyafite muyagorora cyane Imana iduhase izina uyu mugoroba kuitwa kwa Samueli mwana wa Elukana kulitokana na mama yake kuitwa Samueli wa Eluka kulitokana yana kuitwa Samueli mwana wa Elukana na mama yake Ana. Dushimiye Imana ituhaye mugoroba abazi ko ari Imana yabikoze bayikomera amashina karuru kenshi mamana alipanda Shilo ili aombe Mungu ampe mamana alipanda Shilo ili aombe turashimira Imana ica muri bishop nabo bakorana bose abadamu banyu n'abana banyu n'itorero rya Fosque kumva ko mugomba kutwemerera ijuru n'amatayo tube hano kuri aka gatuti iby'ukuri ke kari umuntu utazi gutekereza n'utazi guhishurirwa ni utoshe hari umuririmbyi wavuze ngo utogushima yabakomoka kwande agushima yabayitwa wande ugiza shima mwami shima Yesu shima nata gushima shima Yesu shima mwami shima nata uruwo gushima zamuri kiganza cyawe zama haleluya turabashimiye dushimire n'abantu badukunda baza batwandikira abari hanze n'abara
n'abari ku mihingo yose y'isi. Muri abantu beza, nubona umuntu afashe data ze akakwandikira akakubwira ngo amakuru n'amake mujutse neza, nimba ufite ituro uzuzamuka mu rusengero uje kuritura. Ico ni kikumenyesha kuko Imana ikwibutse, kuko Imana ndizakwibuka ngo ice ku bindi izaca ku bantu. Amen. Ngongera ngashimira Imana kubwo igihugu cyacu cy'u Rwanda, were kuri president n'inzego zose ku bikorwa bakora kugira ngo dukomeze tugire aya mahoro. Nimugire muri maombi ya imani, maombi na yajibu, maombi ya imani, maombi tikisi la banda. Tuganire kuri topic ivuga ngo uri umunyamugisha. Uri umuki? Nyamugisha. Hakika kabisa. Lesipe paskite le kote. Dusome igitabo cy'Itangiriro. Umuntu uzi gusoma neza. Nakurikiye Reverend Kadrejo bundi nicaye muri salo. Aravuga ngo azasoma ariko ngo hari abantu bazi gusoma neza. Naragukurikira. Vuga hejuru y'igicaniro n'umuka we. Uratangira urarangiza nicaye. Itangiriro ibice 12 umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Tuganire gusa kuri topic ivuga ngo uri umunyamugisha. Wewe ni mwenye baraka. Hari wahabonye? Tangiriro 12 umurongo wa mbere n'uwa kabiri data. Ategeka Aburahamu ati, aho va mu gihugu cyanyu, yego, usiga umuryango wanyu n'inzu ya so, ujye mu gihugu nzakwereka, umuriro, nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, ngwino. Ya atukuzwe. Subiramo umurongo wa kabiri gusa. Nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha. Nako niyo topic. Ndamukiriza abantu batatu babwire ngo uri umunyamugisha. Mwimbieni Bwana anastahili heshima. Sebe. Mwimbieni Bwana anastahili heshima. Mwimbieni haleluya. Shangwe na furaha. Mwimbieni we. Abakia fite tuyakosha. Mwimbieni Mwimbieni Bwana mwimbieni we. Haleluya. Mwimbieni we. Mwami Mana yacu muririmbye aravuga ngo Mana ya waraturinze uturinda umujinya wa Satani, uturindira muri isi shaje, uraturinda itwagwa. Nubwo twahuye n'ibigaragazo n'isitani z'ibibazo byo mu isi, wagaragaje imbaraga zawe mu ijambo, uraturinda itwagwa. Mwami tukweretse abakozi bawe, tukweretse itorero ronke, kweretse n'abasubiye inyuma, garurizo n'amaza n'izina rya Yesu w'i Nazareti. Mukiza dufite agahinda kenshi kubabayo pika sita la kota. Mana we muri akabuza tuzana nabo mu birori, abari twariho gukora ibitangaza kubw'uyu mugoroba tugukomeye amashimwe izina ryawe. Ishimwe ni ryawe
ishimwe ni ryawe Yesu. Yame ndababwira imigisha 5 gira urya vuga ngo 5 ishimwe ni ryawe Ishimwe ni ryawe, ishimwe ni ryawe Yesu. ishimwe Ishimwe ni ryawe, ishimwe ni ryawe, atawe ishimwe ni ryawe Yesu. ishimwe ni ryawe Ishimwe ni ryawe, ishimwe ni ryawe, ishimwe ni ryawe Yesu. ishimwe ni ryawe Ishimwe ni ryawe, ishimwe ni ryawe, ishimwe ni ryawe Yesu. reka tufungure na haleluya zibiri nimara ninjire mu ijambo Ndivyo. nimuzamure ibiganza abafite la teki la passe haleluya haleluya beranda nababwira imigisha 5 reka mbaze mbabwira kuko ijambo ryitwa umugisha n'itsinda ry'Imana ramutse umuntu mwicara mubwire ngo n'itsinda ry'Imana nongera murindi ijambo n'imvugo y'ijuru nongera murindi rya gatatu n'ubukire bw'ijuru ubaye hande oro yirya amagambo 3 itsinda ry'Imana ubukire bw'ijuru imvugo y'ijuru ngo bahehe hande muri ibyo aravuze ngo utabaye muri wewe yabaye mundindire kumigishiye kandi ndayizingazinga mu mwanya mutoya tubareke mutahe ayi narimba kumbuye akika sindabona abantu beza ngamo hindukirana mugenzi wawe umubwire ngo uri umugisha kuri nje yafashe imigisha yose Imigisha yo mu bumana ibumbira muri Yesu iramuduha. yafashe imigisha yose, Imigisha yo mu bumana ibumbira muri Yesu iramuduha. gaya mahoro gaya mahoro, dore ibyishimo n'ubuntu bugeretse ku bundi. umugisha wa mbere ni Yesu Kristo hari uhakana muri mwebwe kandi nimba uhakana ufite ahanduri yes ni umugisha wa mbere tawundi Yesu waje abumbabumba amakosa y'abantu bose ngize ngo mvuga yanje nakoze wose urakundamutsa ariko Yesu arayabumba yumba arayegeranya warangize kuyegeranya yegeranya na yawe nawe urayazi kuko ndaho udafite amateka kandi ndaho bahirye amateka nubwo woba ufite ukumeza ubunyine ariko hari amateka ari namakosa wakoze ariko Yesu arayabumba bumba yose ngo warangize yamavuga ngo uwise umwana wiki w'Imana kandi Yesu yaje kugira ibigira ngana aba yarabikoreye no muhungu wari ku musaraba iburyo bwe utarigeze utanga habe n'ituro mu rusengero ngo ajane n'ikigori ngo ajane n'umumbati ngo aramye Imana no guhimbaza cyangwa se ngo avuge ngo agiye materaniro kuko ico yarazwiho yari umujuru uzwi na guverinoma ariko kubera Yesu kuko ari umugisha yamamubwira ngo peti kubera n'imvugo zawe nziza turabana nawe muri predes yeme tutanga haleluya zibiri zo gushimira Yesu Yego. Hallelujah. nimuheze Imana icubahiro haleluya 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 bingasa kakala mesa haleluya sao nigaze kuba umujura wo kwiba inkoko mu muhana yafashe imigisha yose Imigisha yo mu bumana ibumbira muri Yesu iramuduha. gaya mahoro Gaya mahoro, dore ibyishimo ubuntu bugeretse ku bundi. Yesu atumaze irari ryo kwiba inkoko kandi nagazamara kuyiba kama nimba umwobo mu musozi ngakomeza hejuru narangiza gukomeza hejuru ngashiraho ibyatsi kandi inkoko nayibaza nashizemo itomate n'unakunyu gatoya nagasenda narangiza kandi uko naragiye inka ngashora inka narangiza naje karya inyama y'inkoko narangiza ngashoka nkinga Yes
uri umugisha wacu ngaya mahoro ugeretse ku wundi ngaya mahoro dore n'ibyishimo ubuntu ugeretse ku wundi nimuzamure ndange haleluya sema haleluya nije wavuze ibyanje sinzi ibyawe kandi sinshaka kubimenya ariko Yesu wakoze ibyo yagize neza uri umugisha muze ya nigeze kurwana n'abahungu ndi muri primaire CO rwana n'abahungu batandatu cyoge nari mfite imbaraga zikomesha dangize kubituma ingumi agwa hari undi ngwaze mukubita jido agwa hari undi ngwaze mukubita iki gituza gusa ngo kubite gutya agwa hari Yesu yadukuye kure ngaya mahoro dore ibyishimo ugeretse ku wundi nicyo gituma muje mubona je tazajenjeka mwivuga butumwa haraho Yesu yadukuye uze gukubita umuntu umutima gusa gutya akagwiriya sha Yesu ngaya dore ibyishimo n'ubuntu bigeretse ku wundi ngaya mahoro nasikaso ibyishimo n'ubuntu bigeretse ku wundi zamuri kiganza cyawe haleluya ndangize uwo munsi baranubaha ku ishuri ariko ngo ndangize ndarakizwa ngo kizwe babona ndimo ndirimba mu giterane cya Christmas no kuri Pasaka ntangira kuririmbisha baravuga ngo ndawe Imana itazafata ngo yafashe na nta mahizi na ya ntambara yagazatera ku ishuri nawe haraho wigiye barakuzi muri quartier ko wabomarisa abantu bakubitagura Imana yagize neza ndamukiriza umuntu umubwire ngo Yesu ni umugisha ukomeye ku buzima bw'abatuye isi dukomere Imana amashimeshi gira komeza kandi Yesu yaje kugira ibigaragara ndakurahiriye nta muntu wakoze igikorwa gikomeye nk'umugisha nka Yesu ngo arangiza azazamuka gutya asanga zakayurira igiti kandi Zakayo histoire yiwe n'amateka yiwe yari umujuru ukuze kandi uzwi muri guverinoma wahurenganya abantu ariko Yesu ngo aravuga ngo Zaka nawe uri uwo mu rubyaro rwande rwa Ibrahim ndakubwira abantu nibabona uko babona ariko ndagira ngo ngutangarize umugisha wa mbere ni Yesu Kristo nawe uri uwo mu rubyaro rwande rwa Ibrahim reka bazavuga uko bashaka bapanga uko bashaka bagutuka uko bashaka basakuza uko bashaka wigendera amakoro wirarire mu makoro uri umuntu uri mu itsinda ryande ry'umugisha wa mbere wa Yesu Kristo Number 2 umugisha wa kabiri nagakiza twahawe agakiza twasigiwe ni pasiporo y'ijuru ya itazashira okoko agakiza twasigiwe ni pasiporo bikasila kati utagafite utazishira mana we kuyibona nukwezwa n'amaraso kuyibona amaraso ya Yesu ndatangi reka mvugire data wo mu ijuru wangiriye neza kuyibona nukwezwa n'amaraso ya Yesu kuyibona mesikasha de talarizala sasa oberiza ya Yesu ayiwe kuyibona nukwezwa n'amaraso ya Yesu adorakiza ibyakozwe n'intumwa ibiki 9
murongo wa 17. Sawuli ngo atungurwa nijoro ari Damasiko, ngo arangije gutungurwa nijoro. Bibiri ijambo ry'Imana ryambwiye ngo hari umugabo witwa Hanani ngo wagaze uvugana n'Imana imbona kubona mu buryo bwo mu mwuka. Iyo dutaramye hano tukanezerwa tuba tuvugana n'Imana. Iyo turirimbye hano abantu bagaseka iriya n'Imana ibahiganira. Iyo tuhaye tutaramira hano tugasoma ijambo ry'Imana abantu bagatangaza haleluya, abantu bakazana amashimwe bakavuga ngo dushime Imana kubyo yakoze, Imana ibihayivuga. Arangize muri paseye n'amateka ye yaragira imvugo. Reka nkubwire, amateka yawe no mu gihe cyawe agira imvugo avugirwamo. Ariko iyo Uwiteka yayahinduye ayahindura n'imvugo y'ijuru, kandi abantu bagatangira kuvugira muri ya mvugo y'ijuru. Tangazo bisiko Imana ibwira Hanani iramubwira ngo manuka ugende uje kwa Sawuli, kandi nurangiza umusengere. Yarafite ikibazo gikomeye, ijuru ryari rimaze kumukubita surprise. Reka ngubwire, Imana ni gusura amateka yawe azahinduka. Imana ni gusura izagushiraho agakiza, kandi agakiza numara kugafata ni umugisha ukomeye. Bene wanyu batokwinjira muri supermarket ngo bakugurire bakuzanire. Habe nubwo isi yose yohaguruka ntiyo kugurira agakiza. Nubwo bozana turmalina na casterite bakakubwira ngibi biro ngibi nibindi, ntabwo wabona agakiza ko kugugwa. Ariko ijuru ryakwibutse riza rimanura agakiza, kandi ako gakiza ni umugisha ukomeye. Kandi iyo umanutse nta muntu uzuwitanga. Pawulo Hanani aravuga ngo uriya muntu ni umugizi wa nabi n'umwicanye. Yesu aramubwira ngo genda ubone igikoresho cyaje. Iyo gakiza kaje kuri wewe uburi igikoresho cy'Imana. Abantu bose Satani azakoresha si ibikoresho bya Satani. Kuriya gusa yaradevinye nawe ni desertere, niko nyine yaranamwise avuga ngo urizerereze. Ariko twese uko turi ibikoresho by'Imana. Nimugira muri hari umuhinda nakiriye ku rusengero ejo bundi, aratubwira ngo bakoze speaker ikomeye, bakora ngo umubari abantu b'abanyabwenge baravuga ngo ku munota umwe havuka abantu 200 abana na 95 abavuka ku isi yose ku munota umwe. Abapfa hapfa 105, abagenda kwa shetani ni 95. Turashafita akazi. Bisubiyemo kugira ngo mubyumve. Yeme tituravuga ubutumwa. Nimugire muri. Amen. Aravuga ngo ku munota umwe ku isi yose havuka abantu 295. Abapfa 105, abaja kwa shetani ni 95. Wowe wahawe agakiza ufite umugisha, kandi ako gakiza ntabwo ari agakiza ko kwicarana. Nimugire tumanuke kugira ngo tuvuge ubutumwa kandi ibintu bigaragara. Avuga iryo jambo ndaryibuka, aramubwira ngo Hananiya, uyu naye ni cyombo cyangu, ni igikoresho cyanje. Ngo arangize yakira agakiza, ngo aramubatiza. Arangije kumubatiza ngo yicarana n'intumwa, ngo maze kwicarana n'intumwa ngo umwuka w'Imana mumanukaho ngo atangira ubutumwa. Iyo wabonye umugisha w'agakiza, si agakiza ko kwicarana, ni agakiza ko gukora akazi. Iyo wakiriye agakiza, si agakiza k'amagambo, ni agakiza k'ibikorwa. Uwo ni umugisha. Iyo wakiriye umugisha w'agakiza, ni umugisha wo kubana n'abandi bose amahoro. Ndanezerewe n'iri jambo. Iyo wakiriye umugisha w'agakiza, agakiza twahawe, si agakiza ko gusenya abandi, si agakiza ko gusenya igihugu, si agakiza ko gusenya umuryango, si agakiza ko gusenya abantu bacuruza. Agakiza wahawe ni ukubana n'abandi amahoro, ni ugukora apana amagambo, ni ukuva mu magambo tukaja mu bikorwa. Mwa Abanyafurika mwe nimureke tureke amagambo. Agakiza twahawe si ak'amagambo, ni ak'ibikorwa. Ndanezerewe cyane. Msifuni Mungu wetu, kwani ametutendea mema.
tutamsifu tu aliyetoka juu. Shangilieni Mwokozi. Zamuri kigaza. Haleluya. Haleluya. Ekangasa lala masika. Panola so forme. Ambwirisa. Amagoba nategereje ubundi. Abanyamakuru n'abafite nisinzi nimba ari umuvuduko nimba ari gutaba basho. Bakama bakata akantu. Agakiza kaza kakujana aho udashaka. Bigatuma ukora iby'ijoro rishaka aho ijoro ryashatse kukujana. Nemundege. Umugabo n'umugabo muri president ukomeye. Yarabivuze niyo mpamvu naje ngiye kubivuga. Tubona urana bifite biri no kuri YouTube. Yaravuze ngo muri 70 kubera akakiza yakiriye yajanye n'umugore we baje ahandiriya mu bakongo maniriye ubusimimbi kure ngo yigisha umugore we kurya inkende no kwiteka. Agakiza kaza kama kagushorera neza kakaguhirika mwivuga butumwa ukisanga ahantu bimutaza uryiwanyu warangiza ukabya divasingana ukabifungura. Agakiza kokovu tuliopewa ni baraka kutoka kwa Mungu. Umugabo mu representa yarabivuze wenyine niyo mpamvu nubu naje ndiko nkareba naje ndi mu modoka nari imbere ya zabakiza barambwira twari kumwe na muka Maremu Bishop Huri twambwira ati nzabakiza yambwiye ngo umuriro kera watse naje namubwira ati waratse kera akongwa bagenda kandi icyashekeje aravuga ati okay wenda twebwe mu bwoko bwacu baza bavuga kuko dukunda nyine ibintu bijanye n'inyama ariko uyu mukobwa w'abanakawe uyu mukobwa w'abanaka n'ubwiza afite ngo atangire kugera guteka inkende namwe ni murebe inkende n'ukundi ziguruka. Agakiza nk'umugisha twahawe kaza kama kagushorera bigatuma worya inkende kandi iwanyu mutagaza muziri. Umva ikintu yavuze cyantangaje ariko mana waduhaye umugisha ni muzamuri bigaza bahe mugisha. Icyantangaje uwo muhungu wavukiye iriya akura ari isupu y'inkende iriya muri State House ya Amerika nimwe akora. No kuvuga ngo sosi y'inkende si ikibazo, ikibazo no kutakira Agakiza. Musifuni Mungu wetu kwani ametutendea mema. Tutamusifu tu aliyetoka juu. Shangilieni Mwokozi mwema. Umuntu wakiriye Agakiza arangwa n'ibintu bitatu. Ni muhezi Imana ishubahiro. Icambere agiriye rekwa ana maono ni mutungishurirwa kuko Agakiza dufite sako hasi twakahawe kuvuye ku Mana ukomeye cyane. Hari umuntu wahongera mugezo ngo ariko umuntu yorya inkende wo yirya umunsi umwe ukisanga hano wo yirya no kuri kosa ko mujoro. Hari abagabo umwe twabanye wacu batagaza barya indagara zimwe ziza zirura none ubungine kubera isi basiga bazivutamo kandi umuntu akazirya utahorera ikindi. Reka nkubwire isiza yigisha umuntu kandi ni professeur ordinaire nda woyisiga nta no woyikubita ingumi cyangwa ikubita inkokora izi kwirikira aho yagushize ukemera kandi utagomba kwanga. Amakuru nayangaye Agakiza dufite icambere ni mutungishuriro. Number 2 no kubana nabandi amahoro. Cyagatatu no kurema igicaniro muri wewe kuko ndi wotunga Agakiza ngo buri gicaniro ngo uzabeho. Icyakane no gutunga ijambo ry'Imana. Ibyo bintu utabifite Agakiza ufite witwa nyine kugafite ariko imbuto zikugaragaraho nizo nyine zikugaragara. Ariko bafite Agakiza bazi kubana nabandi bagiriyerekwa batunze igicaniro muri bo cya misi yose barasenga kandi igicaniro nubona ubuzi igicaniro mu buzima bwawe. Agakiza wahawe Yesu yarasenza akazamara imisi 40 kandi ari Yesu ari umugisha wacu aratarana igitondo n'umugoroba imisi 40 ngo arangize shetani arazara mu visita inshuro zitatu amugaragaza aramubwira ngo hindura ibintu sinkanswe umwana wavuke hano Kimironko Satani se yo gutinya umugisha wa kabiri n'Agakiza komera Imana amashimeshi.
Tumefunzwa mengi na Roho wa Bwana. Ewe mwanadamu, simama imara. Umugisha wa gatatu, komera Imana amashyi menshi gira mubabwire. Bakagala sange engala soda ndasikasho ikangolo batatande saode. No umugisha wo kwitwa izina ni Imana, kuitwa jina na Mungu. Igitabo cy'abacamanza ibice 6 n'umurongo wa 11 ukomeza, Bibiliya yambwiye ngo mwene Yowasi ngi wabo bari batuye ngo cyari igihugu cyaramaga ibigirwamana, ngo na se nawe yarazwi kandi yari umuntu ukomeye, ariko ngo Imana ya Isirayeli ngo irebe Gideyoni ibona kuko ari intwari. Reka nkubwire, Imana igiye kukwita izina nawe uzurivuguruza. Hari ahantu twagaza dushika kera na barevera kado bakatubwira ngo baduhaye igisirimba cy'iminota 2. Umunsi umwe naje ndababwira ngo iyi minota 2 hari ikindi gihe muzaba muduheza amasaha 2 yo kubwiriza. Imana iduheza amazina. Ubu ndi revera kandi data arawe Matenga yaramjaye, arangije kumjara abyara nabandi. Muri aho bose yabjaye nda wundi revera ni jewe na data. Data ni revera, naje ndi revera. Ndacyarimo nitonda kugira ngo mumve ibintu. None se reka tuvuge ukuri, ise wa Kado simuvuze, ndamubaha n'umubyeyi wacu, ariko amateka ye iwe wenyine azayababwira. None se ninde wari uzi kuko uyu munsi wa none Kado yoba revera muri force kwe? Imana niguha umugisha izaguha izina. Ndahanuye uyu mugoroba, witwa Munyaneza ukitwa Nyamuco, witwa Murekatete, witwa Nyagikundiro, witwa Esperance, witwa Mukandori, witwa Emakile, ariko ijuru ryandumye ngo nze kubabwira ngo umugisha wa gatatu ijuru riguha izina. Gideyoni asiki ingano anapura nini ngano asai ngano no ayiwe data we izina we subiye guhanura. Imana ya Isirayeli, Imana irinda abanyarwanda n'abanyarwandakazi, Imana irinda abanyafurika n'abanyafurikakazi. Hari amazina wiswe n'ababyeyi, hari amazina wiswe n'akazi, ariko Imana igira ite iguha izina mu izina. Gideyoni we Gideyoni Bishop we kukabara kanisha ari hano nk'umuntu wicaye arakora Imana imuzi. Subiza mu gisirimba da igisirimba. Ayiwe Dr. Fidel Bishop Masengo. Shira mu gisirimba. Imana ishaka kuguha izina, tiraba uburebure, tiraba naho ukomoka, tiraba n'imiterere yawe. Ndangaje uyu mugoroba sinzi imiterere yawe, sinzi naho ukomoka, Imana irabizi ikuheza irindi zina.
imana icyambere ngo amenye uwo musuru ari we. Imana nduzasubira kuyibona mu biti, uzayibona biciye mu bantu. Nta muntu ubuzira umuntu, nta nukomera adafite umukomeza. Ntangaje uyu mugoroba wa none Imana iguha izina, iguhuze n'abagize gute n'abahawe izina. Tekereza ngo uyu munsi wa none ijuru rigakingura irembo rikaguhuza na muzehe perezida wacu Paul hano, ikaguhuza nawe woseka mu mutima gusa, tukomeze kubigaragaza ariko mu mutima. Ariko Mana we no kunyine ni kuzikomera, nta muntu uzuhura n'ubwami ngo atahari imbokoboko. Tangaje uyu mugoroba Imana ibaheza izina. Subiza amashahari icyo ni icyambere. Ravera kadoweka uri Bujumbura waho usenga kwa marehemu, Imana ikakubwira ngo ntawe uruta, ngo nawe ntawe ukuruta. Uko Imana mumva uko Imana isubiza yamimubwira iminsi 40 ngo kado ngo ntawe uruta, ngo nawe ntawe ukuruta. Imvugo z'Imana ndamukiriza umuntu mwene wanyu ngo umubwire ngo ihanganira imvugo z'Imana gusa Imana iguheza izina. Subizamo agasirimba. Nimuzamure ibikazi abakiyafite muyagorora cyane. Imana iduheze izina uyu mugoroba wa none. Ayiwe data nimuzamure kandi we zama tumeka baturumuka bwe. Ayi data we mateso ya Yesu na kupigwa kwake nami nimepona. Jia kweli jia imeonekana, jia ile uzima, jia imeonekana, jia yenye uzima. Urebe gitangazo mu bibogobogo yanditswe ngo huyi uhayi yakora Imana. Naje uru Ruganda kera niyunze narwo. Okay, ndashaka kuvuga iki. Imana yaguhaye izina, ibyawe biri burasirazuba bize bigushaka. Ibyo abanyabwenge bakoze bize bigusanga aho uri muri quartier. Tangaje aya makuru, mureke Imana iduheza izina, kandi ndiyo duha izina ngo ireke kuduheza n'ibindi. Ni umugisha wa gatatu niho nkiri, kandi ndashaka ngo neza muwumve cyane. N'umuntu wese warucitse intege komeza gakiza n'izina riramanutse, kuko abe natwe twavutse mu bibogobogo iwacu ni muri interieur mu bivumiriye hirya mu giturage gikuru cyane. Harakiduheza izina. Nyoboye abadokiteri, nyoboye abadokiteri kabali sazi bakomeye. Yego hayi izina se izigera se ngo wararangije. Gusa icyo naje nize ubu nyine mfite degree muri theology, ndayifite diploma, ndayifite cyo ndakenda uwo muganga ngo sinize kumwezi ibyete kamubwira ati ubu ndi mu ishuri ry'icyongereza mu minsi mike muzumva ndimo kivuga. Narindi kuri aya mazi shiramo agasirimba sha.
ndacyari kuri Gediyoni. Ndamukiriza mwana wanyu mwicaranye umubwira ngo uyu mugoroba Imana iguheze izina. Dore mwene data ni kuri kwima azasirimba neza ntagira imikanyari mu gusirimba kandi akanaririmba agira impano nyinshi Imana yamuhaye. Ikaze wa muri abagabo b'Imana kuri abuze musirimba ibintu bigasenyuka kwisi. Uzoza ubabwira ngo igisirimba ni kibi muzamurangira hondi mumubwira ngo mubaze ndamahiza makuru. Gediyoni yame nihuse cyangwa nitoze bireka mbe witonda kugira ngo ndabasiga cyane mumvi yikuru neza. Kota dilari zabari data we barazi kumva neza. Imana ishaka kuguheza izina ikohereza abantu bo wasi ikohereza abantu bafite capacity yo hejuru. Nuko ijuru ngo riratabara iramanuka marayika w'Uwiteka ngo aramanuka marayika wa Bwana ngo akashuka mwarangije ngo kamutokeye Gediyoni. Reka ngubwire Imana ikohereza umuntu uyu munsi wa none akugenderere muri iki cyumweru. Imana ikohereza umuntu ndimo ndahanura Imana iguhuza n'umuntu uri muri capacity yo hejuru. Hari capacity ufite ariko Imana iguhuza n'umuntu uri muri capacity yo hejuru. Sikiliza Gediyoni ngo yaraze kumva niyerekwa rikomeye binandangaya sikasyo aramubwira ngo wamunyembaraga. Iryo ni ryo zina rya mbere. Irya kabiri kandi uri nitware wewe ni shujaa tena mwenye nguvu. Gediyoni aravuga ngo mpora numva abantu bavuga ariko uyu mugabo ibinda mvuze ngo ahita aja mwishurirwa rya rindi nababwiye ngo ahita akomeza. Niwe muntu wa mbere utarajuwaje mu bintu byo kugira gute byo gutanga ituro. Nubwo iwabo baramyaga ibigirwamana integekezi wanyu ntukaziteho. Imana ni kwita izina ni wowe mbaraga zo kugira ngo ukubure biriya bibazo biri mu miryango, ukubure biriya bintu bihabibakurikirana. Hari ibintu bikurikirana umuryango mukaza mugera aho ngamukumva giseseme ya yindi umubyeyi yavuze ngo yasamye inda ngo akazaga ngo asiko bandi bazabagira iseseme jewe iseseme kwitaraza iby'Imana bize bigenda gahoro gahoro na iseseme igihe cyayo yari taragera nayo ngo irangize iraza. Gediyoni ngo abwira marayika w'Uwiteka yamamubwira ngo usitoke hapa tova wano nayo undide ko katono na yengende ndetse kiwe wayo. Abantu bazi gutekereza narakumvise uri mu kuvuga amagambo kagutegera natekereza ukuntu twagaza dutaramira Remera tukava Kampala na Karegeya tukagusanga i Remera twarangiza tukaja mu Kanogo twava mu Kanogo tukaje iwanyu bakama umutsima neza kandi coge twari tugifite nka apeti nishi cyane. Iyo abantu bari muri krize apeti ntizibura ziba nishi cyane. Uzareba abantu bose bavuye mu cyaro azarya ukazugira ngo wenda afite telecommande bamushizeho ndakurahiriye noneho gatekereza akavuga ati uyu mwana data yame uyu mugoroba nahanuye Imana ibaheze izina iryo zina ndarikunda zahora Wagana ateka umwana w'ihene ngo amushyira mu gwabisha isose ishyira mu gwabisha ngo azana ihene yose. Ayiwe data reba abagabo we nimuzi ko dufite izina rikomeye. Jewe ndi umukristo cyo ni ikintu gihumuriza umutima. Nibareke twubahishira izina ryacu uburyo ubukristo. Nibazo zo bakubona Nyabugogo bavuga ngo uriya ni umukristo. Nibabona uri no mu isoko hariya mu Kimirongo aho ucururiza mu iduka bavuga ngo uri ni umukristo. No muri quartier n'ugandi wanyu Nyagatare bavuga ngo uri umukristo. Niba guhamagara no mu nama y'ubukwe nuvuga ijambo bavuga ngo niri twari dukeneye. Kandi uzirinde kuvuga amagambo ufite n'ubushobozi. Uzuvuga ngo mbere yuko mvuga baje gutanga inka 5 kugira ngo dukwere uyu mugabo. Nuko uzubanza ibikorwa imbere. Gediyoni ijuru ryaguhaye izina jukunyaganyeza Imana wikirigite ugonge Mungu Imana ivuge ngo koko nyine ubona haye izina azi gutekereza azi kureba kure azi gukora azi gushira mu bikorwa. Nuko Imana ni guhizina tuzodushikana mu muryango wanyu ninde mwana utahe wiga sha genda uje kwigira nani South Africa jewe nzakora charge kuza kwishurira inzu no kukwigisha navayo azigisha bawe kuko nawe umunsi abawe uzaba umaze gusaza uri mu myaka 70 hanyuma uri afite 40 hanyuma kubwire ngo waranigishe naje zana bari abahungu baba 5 bigisha uyu munsi wa none uvuge gute nimugera muri cyambabwira ikintu Imana heruka kunkorera nimukomere Imana amashimishe.
nimugire umwete wo kubana n'abantu amahoro. Izina twahawe ndabwo ari ryo kubana n'abantu amahoro, kubana n'abantu nabi. Kubera izina Imana yambaye no kubana n'abantu amahoro, Imana yangize yambaye umugisha. Kandi uwo mugisha ngo iragize kumva, kavuge gahoro gahoro kugira ngo abantu babyumve. Nzavuga nihuta, ariko nagerageje gutekereza nsenga Imana aho narindi mu hotel. Bwira Imana Mana, fasha uyu munsi wa none ikuru ndi butange, mbe kugenda gahoro gahoro. Kandi nagerageje mbese uko ndasa n'uwabaye neza neza nka Paul Gitwaza ko nditonda. Dr. Paul Gitwaza cyangwa muzeya. Enkubitiyemo. Sinababwiye kuko Imana yakoze igitangaza, mbona umukwe muremure. Imana ni guheza izina, tizaguheza ibintu bito. Ayi data we. Kandi gamwibuke kuko aba bana bako Pendeza wakoze ubukwe, uwari umugore wanje wa mbere yarapfuye. Nono aregwa nundi. Ariko Imana y'umugisha abanyabyinshi n'abantu bambe. Bampaye umuge. Nakuri kose. Sinkabishe sinshaka no kubasetsa. Yari kuza muri abana atabyaye, abana bakomoka mu muryango badatatu kwa mbere n'abasinga. Naho. Nono abanyabyinshi Imana ibaheze kuraba. Ya mazara bakunda bose abitaho arabarera. None umwe yakoze ejo bundi arabyara Pendeza kandi abyara icuma kitamuciyeho. Imana ibaheze izina. Nimugira muti uko muyazamuye Imana ariko ibazamuye. Nimukomere Imana amashigira komeza. Haleluya. Aho asika ikora igitangaza kubera kubana n'abantu neza. Umugabo w'abasinzira ari muri Amerika yamafatira umuhungu wanje Timothée. Zaza mbivuga nimbugira ishari urigire birakureba wewe wenyine. Imana iguhaye izina ntabwo izi guheza ibice. Ntangaje uyu mugoroba uko ingirira neza, uko yagiriye Hana neza, uko yagiriye umumama neza, nawe igirite ikugiriye neza. Yamamwigisha none ubu nyine agiye kurangiza diploma. Icyongereza ni cyose kera yamenye gucuranga sente, ari aho ngaho ndaza ataha yamamunya karambwira ngo nuko ngo abayuwe. Ariko utekereza uwo mugisha ukorera Imana agakiza. Imana iziguha izina agakiza kaguha izina izizana umugisha w'iburasirazuba n'iburengerazuba ukagukurikirana wose nta kizisigaza. Sindiko mbirataho singira umugabo wo kuva ngo uje kwirata ku bantu ko ndababwira ibikomeye Imana yagiye ikora. Ndangaje uyu mugoroba ngo nimugire ishurirwa mumenye kubana n'abantu neza. Nimukomere Imana amashimeshi. Nari mfite ikibazo cy'abacuranzi bakaza ku rusengero naguze ibyuma n'umukomeje kugura ibindi. Ejo bundi nashizemo plafond nziza ndashaka umwakuza zashiramo online ko ndasengera gusa kamera isi inyagwisi izo ni musengera mumfashe gusenga isi zibiri, imwe ziturukiriya iyindi ni Imana. Korera Imana ondangise arambwira ati Matayo uriya nzamwigisha kugeza abaye docteur. Mugabo abasinzira aho bari mwese Imana ya Isiraheli bagirire neza. Zambivuga ari kibazo se. Yawe utazi gushima. Reka ndekera aho ngaho ibindi simbivuse. Data ndagushimiye. Iyo nguma mu bibogobogo Timothée yari kwiga gute? Pendeza yari kwiga gute? Joy Gadiyani! Oyamazana. Mumbabarire fata iki giseke. Mumbabarire. Muzembabarire. Yamafata igiseke cyuzuye mwiki. So sinyama yabashore. Marayika aramuteresha. Nimureke dutungura Imana. Imana ni kwita izina. Imana ikakugira directeur. Imana ikakugira deje. Imana ikakugira meya w'umugi. Imana ikakuzamura ikakugira umuntu uyobora akagari, ikaguheza kuyobora itsinda rimwe hano evangelization.
uzoza uzamuka utungura Imana. Imana izaba yakwiyeretse, ureke kwicara gusa. Umugisha w'Imana uwo ni umugisha uzaba wahawe, izina yawe arikorera akazi. Umugisha wa kane, nimuheze Imana icyubahiro, nimukomere Imana amashyi menshi cyane. Ni umugisha w'ubwenge, nimukore mu mutwe. Tumia akili yako vizuri na ujue linalokupasa. Shetani anakutamani, wewe simama kwake sawa sawa. Macho yako mbele, hatua 10 songa mbele. Simama kiumbe, jipange sawa sawa. Macho yako mbele, hatua songa mbele. Simama kiumbe, jipange sawa sawa. Ubwenge ni inkingi y'isi. Ubwenge ni inkingi y'ubuzima bw'umuntu. Ubwenge ni inkingi y'igihugu. Ubwenge ni imvugo itazishakishwa mu mabi. Ubwenge bukora ibyiza. Ndasenga uyu munsi wa none Imana iguhaze umugisha w'ubwenge. Abantu bose bakora ku isi, bakora akomeye n'abafite ubwenge. Ntiwogira ubwenge ntukanasuzugura umunyabwenge. Ashobora kuba uyu munsi adafite akazi, ariko ejo bundi azayobora company. Ndabikubwiye uzumve neza kandi ubikomeze. Umugabo witwa Salomo, Abami ba mbere igice cya 3 n'umurongo wa 12, Bibiri ijambo ry'Imana ngo arangije gutamba ibitambo, ngo abwira Imana ngo Mana, Imana imaze kumubwira ngo usabe icyo ushaka, aramubwira ngo mpeze umutima w'ubwenge. Iyo ufite ubwenge, umutima w'ubwenge, uwo ni umugisha wahawe. Ndimo ndasenga uyu mugabo w'uyu munsi wa none, Abanyafurika dutunga umutima w'ubwenge, ni umugisha ukomeye. Nta muntu nabonye umugabo witwa ejo bundi anohereza, arambwira ngo yakoze ikintu gikomeye. Nawe nibuka amateka yiwe sanga akomeye, kandi ndashaka kubagira ngo mbafashe n'iyindi publicity. Ni umugabo witwa Jire, atuye Nyamata, afite drina clean hano hepfo. Abantu bakunda kuba simati, umanutse hano kwa Mushimira ugakata nk'ugiye kuja kwa Revera Kado, niho iri. Harimo n'ibintu byiza. Ubwo nimbivuga uko abantu baragirisha iri kurye, buriya n'ubwenge. Umunyabwenge akora ibintu yavuze ngo kunda kuba simati, ndabikunda kuko twigeze kugira danger n'ikibazo gikomeye. Mwivuga butuma umunsi umwe baturaza mu ngari z'abana. Sinahavuga aho hantu nuko nyine hagumaho. Nico gihe cyose uburimo uzugira mu butayu, ubwo butayu bukakubera ishuri, ngo tujuke tukaza tubatesiwe. Hari uwagize ikibazo zageze kubera gusubuta. Reka ngubwire, umugisha uzuza ubwenge ariko waciye no mu butayu. Nari mbabwiye Jire afite icyo gikorwa aho ngaho, muzagende mu mutera inkunga. Nubona umuntu w'umucuruzi, ukabona umuntu acuruza akawunga kandi ukunda kwirya, uzamutera inkunga. Nubona umuntu afite abakobwa beza, muzabarange, mubarange, mubwire ngo kwa runaka hari abageni. Hari uwo naranze ejo bundi, n'uyu munsi wa none reka nabivuge. Ejo bundi bagiye gusaba irembo i Nyamata, bafite fashion yabo design yitwa Pole Fashion Design, hariya mu mujyi amfasi ya Plaza, yitwa Gentil. Kobwa mwiza cyane, ari gukora yahawe umugisha w'ubwenge, arakora. Iyo umuntu yahawe umugisha w'ubwenge agakora, muzamureka dutangane uku ni muruzi kubera capacity yacu y'imico y'Abanyafurika. Ngo se karavuga iki? Ubu ni ubutumwa bahaye bwiza bw'imbaraga zikomeye cyane. Salomo ngo arangise, Imana iramubwira ngo nguhaye icyo wasabye, umugisha w'ubwenge. Iyo wakugezeho, Imana ya Isiraheli iguhuza n'abakomeye, umugisha wo kurangiza. Komera Imana amashimeshi. N'umugisha uri mu gutegeka kwa 2:28 n'umurongo wa mbere gukomeza ku 17, harimo amagambo ane. Ijambo rya mbere nugira umwete wo kumvira.
umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe. Ayiwe data we, umva ibintu bikurikira. Nzaguha umugisha winjira, nzaguha umugisha usohoka, ariko number 1 nugira umwete, number 2 kumvira. Hariho kumva hakaba no kumvira. Bene data, mu nzu y'Imana ndituyimenyere. Mu nzu y'Imana tusifanye kama nyumba ya biashara, ni nyumba ya Mungu. Hano tuzakwinjira tukavoma umugisha, twasohoka tukawutahana. Birava mu kugira gute? Nugira umwete wo kumvira. Umuntu wese wumvise ijambo ry'Imana akaryumvira agira umugisha. Bibiri ravuga ngo nimumara kugira umugisha ngo mukarya mugahaga mukadamara ngo ndimukibagirwa Imana yabakuye. N'ubunyire turafite benshi Imana yahaye umugisha, yabaga mu nziva aho yavukiye, inzu yo mu cyaro, ariko yubatse 3 kuja mu nzu y'Imana ntatanga n'amaturo. Imana ya Isiraheli bafashe mutunge ubwenge, ubwo n'umugisha ukomeye cyane. Iri jambo navuze ry'umugisha wanyu ryanigishije ibintu byinshi. Imana ibwira Isiraheli ubwira ngo nzabagira umutwe, ntimuzaba umurizo. Ayiwe data we, umutwe, iyo umuntu yaciwe umutwe abapfuye. Umutwe n'umutima nibyo bibamo ibitekerezo umuntu atekereza. Umuntu nakora icyiza azabanganye niyo capacity yo gukora icyiza, kandi umuntu nakora ikibi ubwo ni rwo rwego rwanganamo. Umuntu ndangana nuko ngana uburebure cyangwa imiterere, umuntu angana n'imitekerereze. Uyu munsi wa none Imana ya Ibrahimu ibafashe mugira umwete wo kumvira, kandi mumvira Uwiteka Imana. Imana ya Ibrahimu izabagirira neza, izakora igitangaza, izaganza, izahindura amateka, izakora ibikomeye. Ndangiriza kuri aya magambo. Nimuheze data icubahiro, komera Imana amashimeshi. Yesu alisema mimi ndimi njia ya kweli na uzima wa milele. Yesu alisema mimi ndimi njia ya kweli na uzima wa milele. Baba Mungu tengeneza njia, Baba tengeneza njia. Duhaguruke. Baba Mungu tengeneza njia. Yesu ni umugisha, agakiza ni umugisha. Imana ikwita izina ni umugisha, iguheza ubwenge bwo mu mutima ni umugisha. Utunge kumvira Uwiteka no kugira umwete. Iyo migisha ko ari 5 izakugeza hakomeye, kandi Imana izakugirira neza. Karibu bishope kukamilisha neno. Baba Mungu tengeneza njia, Baba Mungu tengeneza njia. Mwakoze kutwemerera. Ejo ntimuzaba mutubonye hano, turagenda mu Rukerera, dufite ivuga butumwa i Bukavu, tuvayo tuje Gisenyi, hanyuma tuzongere dusubire mu rugo. Komeze mudusengere, murakoze cyane.